Udruženje Baranja iz Luga je provoditelj projekta Pomoć sebi i drugima iz programa Zaželi, zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici. Taj projekt je po svojoj financijskoj vrijednosti negdje više od 4 miliona ili preciznije 4,2 miliona kuna. Financiran je 100% iz sredstava Europske unije iz ekonomsko-socijalnog programa i ugovoren je u okviru ugovornog tijela nadležnog ministarstva, odnosno Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odmah u startu ću reći da nam je zaista drago da smo mi dio nekakve pozitivne priče na razini Hrvatske i da sudjelujemo u ovakvom hvale vrijednom projektu iz programa Zaželi, zato što je to direktno pomaganje lokalnoj zajednici kako putem zapošljavanja teško zapošljivih žena sa Zavoda za zapošljavanje, tako s druge strane zapravo pomoć opet lokalnoj zajednici za one krajnje korisnike, za ljude kojima je potrebna pomoć u kući i za potrebite osobe. U startu i ugovorili smo tako, a zaposlili smo 25 žena, teško zapošljivih, je bilo ugovorom da je obveza da ima 5 korisnika. Malo smo čak i više nego što je program to zahtijevao, dakle tu povećali brojku, ali se kako je vrijeme prolazilo, mi smo imali sve više i više korisnika i našli smo tu načina da ne pravimo nekakve liste čekanja, već određenim prioritetima poslova i nismo za ovih svi 24 mjeseca provođenja projekta nijednu osobu koja je iskazala interesa, ispunjavala uvjete, nismo odbili. Dakle, u svemu ovome ne bi bilo tako da nismo imali jedne sadržajne partnere, kako one obvezne partnere u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, tako i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, ali posebno trebam naglasiti partnerstvo jedinica lokalne samouprave, a to su općina Bilj i općina Popovac. To su jedni i drugi, to su naši, ja bih rekao, sadržajni partneri i to partnerstvo u ovome projektu je zapravo jedan sadržajni kvalitet koji je rezultat ranijeg rada i ulaganja i međusobne pomaganja, razumijevanja i povjerenja. Zapravo smo i u ovome projektu, kao i prethodno odrađenim, smo imali jasno definirane uloge u svemu tome i zato nije bilo nikakvih prijepora vezano za provođenje određenih aktivnosti. Općina Popovac je vrlo zadovoljna sa projektom Zaželi koji se uz Udruženje Baranja provodi na području općine Popovac. Ono što stvarno je nedostajalo ovim prostorima, to je briga za starije osobe kojih jednostavno ima sve više na ovom području, a i odlaskom mladih ljudi s ovog područja tim ljudima je potrebna pomoć i to sve više. Ja se nadam da su i osobe koje su uposlene u ovom projektu sa područja općine Popovac vrlo zadovoljne sa odnosom općine i udruge prema njima, a prema informacijama i sa terena korisnici ovih potpora u vidu pomoći u kući od strane projekta Zaželi su vrlo zadovoljni i nadaju se da će taj projekt i u budućnosti biti korišten upravo za potrebe za njih. U općini Bilje imamo 5 mjesta, to je Bilje, Kopačevo, Vardarac i Lug. Imamo 17 žena koje imaju u prosjeku 8 korisnika koje obilaze zavisno od potrebe, da li svaki dan, 3 puta tjedno, obavljaju dostavu namirnica, lijekova, plaćaju račune. Mi imamo ukupno 140 korisnika, od toga je 120 kućanstava kojima svaki mjesec isto isporučujemo higijenske potrepštine. Općina Popovac ima 3 naselja, Popovac, Branjinu i Kneževo. Ovdje je zaposleno 8 žena koje ukupno obilaze oko 90 korisnika, odnosno skoro 80 kućanstava. Zaista veliki pritisak je na taj mali broj žena, pogotovo sad u vrijeme nedavno završene pandemije korone,
kad se pojavio i javio veliki broj korisnika koji su zaista imali potrebu da im se donesu namirnice i lijekovi, a da oni ne izlaze iz svojih kućanstava, da ih na neki način sačuvamo od bolesti. I zaista bi mi bilo drago da se projekt nastavi, ne samo zbog mog posla, nego i posla tih žena, ali i najviše zbog korisnika kojima je zaista potrebna pomoć. Bilo je jako lijepo. Jako je lijepo bilo živjeti tu. Bilo je Kneževo, 2000 ljudi je bilo. Šta mislite? Koliko sad ima? A sad, nema ni toliko sad već sigurno. I to sami jadnici. Ostali smo, a šta da radimo? Moramo živjeti dokle dotle. Pa da. Živim sama 15 godina već ovdje. Cica mi dolazi sada kao ispomoć. Lijepo se slažemo, napravi posla što ima. Sve mi hoće uraditi, najviše trgovina mi je potrebna. To mi ode u trgovinu, platiti režije, pogotovo 2 štake imam. Mislim, teško je. Tako da, eto, ja sam s njom zadovoljna, ne znam kako ona s menom. Ja sam se. Pa da. Nije težak taj posao, nego malo treba strpljenja, s njima razumjeti, stariji su ljudi, ali super, voljela bi da se to ide dalje, da se produži. Da ide dalje raditi. 100% bi, da. Imamo povjerenja, a to je danas teško doći do toga. Oni imaju mene, ja u njih, sad smo se združili stvarno jako dobro. Ja sam srce moje zadovoljna. Ja nemam nikakvog prigovora, ni jednoj, ni drugi. Oni su sa mnom kao jedna obitelj. Ako ja nešto zaželim i pitam, oni meni naprave. Ali ja uvijek imam vremena za njih da se razgovaram. Ako mi nešto teško, ja njima kažem, oni meni i gotovo. Nema nikakvog prigovora tu. Korisnici moji su svi sami, bez djece, obitelji. Pomažem im u kući, vozim ih kod doktora u bolnicu, Osijek, što god im je zatreba. Kosim travu, pomažemo im u zimi čistiti snijeg, drva im unosimo u kuću, cijepamo ako treba, sve znači što treba, sve im moramo mi obaviti, u stvari ja obaviti, jer oni nemaju nikoga, moji su svi samci. Jako su zadovoljni, ali su sad već pomalo i nesretni i zabrinuti. Kako će to sve, njima navikli smo se jedni na druge već 2 godine, tako da nadamo se i jedni i drugi da će biti na obostrano zadovoljstvo. Ja sam od prvoga počela odmah, čim se je to uključilo da idu se po kućama ko hoće, ja sam odmah rekla, jer puno mi dođe, mislim, stvarno ne moram razmišljati toliko, kog ću ja sad zvati, da li Dubravku Lemanovu, da li Ilonku Balintovu, ko će mi otići, djeca rade, svi na svome. Na početku nije baš bilo lako. Prvo, ja nisam nikad imala nikog da mi pomaže, ja sam drugima pomagala, a onda sam došla u situaciju kad mi treba pomoć, kad mi treba pomoć i sad nas dvije se uvijek dogovorimo i stvarno mi dobro. Dobro idemo, dobro i taj projekat je jako dobar za ljude koji, pogotovo kao ja sam sama. Malo me je bilo strah kad su me primili u projekt, ja jesam radila u trgovini s ljudima, ali bilo mi je sad malo neobično, su sve bili stariji ljudi. Moji imaju, ja kažem, 700 i nešto godina. Jer imam baku od 97, pa baku od 91 godinu, pa baku od 89, sve tako starije. Najmlađa mi je jedna korisnica koja je ušla, tražila da joj se snaja primi sa 66 godina. Bilo mi je pitanje kako ću ja sad s njima, ali smo se isto. Ljudske naravi su različite, pa sad prilagodi se. Svi smo našli neku sredinu, pa smo. Ja sam slušala njih, oni su nekad i mene poslušali, nisu voljeli maske, baš i rukavice, ali eto, malo su. To kako je korona počela, ja iz kuće nisam iz dvorišta izlazla. Ona mi ide i u trgovinu i sve obavlja za mene. Sve je obavljala za vas. Da. I pravimo i tijesto, i pravimo i kuhamo zimnicu kad dođe vrijeme.
Za zimnicu? Za zimnicu, za paradajz, pravimo i bolonjeze, te koje kake za flašice, kuhamo pekmez. Sve ono što ja mislim da ja ne mogu kad sam sama, Znači Marija vam tu onda nam pomogne mi. Uputnice, naručivanje za vađenje krvi, sve ja to obavljam, jer većinom staračka domaćinstva nemaju ni telefon ni mobitel, onda svi se obraćaju meni, bez obzira da li je radno vrijeme ili... Znači vi radite poslije vašeg radnog vremena? Pa po potrebi, jer njima je to potrebno najviše. Dobar dan, Dida. Dobar dan. Vi ste u našem projektu već skoro 2 godine, jel da? Da. Da. Ko vam dolazi od žena? Milena. Milena vam dođe. Šta radi Milena za vas? Pa radi sve što treba, počisti, pospremi, donese mi namirnice iz dućana. Drva donese drva, donese, naloži vatru. Sve što mi treba tu. Jel vam i u vrtu malo pomogne? Pa pomogne, da. Mi smo stari. Ja više ne mogu ono kak sam mogla. A sad mi to mi puno znači. Šta radi ona za vas? Ona evo počisti mi sobu tam dnevnu, kad treba prozore, ona to uredi. I kuhnju, hodnik, kupatilo, sve evo to sve jučer su bile, to su sve. Sve sredilo. Da. Jako mi je drago da sam dio ovoga tima u ovom programu Zaželi. Normalno zahvalila bi Udruženju Baranja da su me primili taj projekat zbog mojih godina. Zadovoljna sam sa poslom, korisnicima. Lijepo je to što su oni to uredili da starim ljudima se pomože. To je super, svaka čast. A ne samo za vas, nego je dobro i za žene koje rade. Rade, da zaradio plaću, normalno, da. To su sve stariji ljudi od 74 do 87 godina, osamljeni, kojima je nekima i razgovor potreban, a ne samo posao. I jasno, zadovoljna sa svima, njima nije bilo nikakvih problema i mislim da svi oni snalaze. Ali svaki posao mi je težak već. Ja radim koliko radim, a ja mislim da radim. A kad neko kraj mene, onda vidim kak malo mogu. Ma ja sam s njima prezadovoljna. Znate šta, to su tako drage mi. Meni može biti unuke. Ali sve šta bi im rekla, to mi napravite bez riječi. Možda negdje malo ja previše tražim, ali ne buniju se. Uglavnom zadovoljni ste. Da. Pa dobro, ja bih se zahvalio i ovoj udruzi Zaželi, jel? Pa donesu mnoge stvari, potrepštine za higijenu, za ne znam, puno toga. Da, to je otprilike mjesečno ili po potrebi ili... Pa kad donacija dođe do vas, do udruge, onda one podijele to. Da, zadovoljni ste i s tim. Kako da ne? Pa to je zakupa ono, pa onda toalet papir, pa ubrusi za ruke i tako. Ima puno za suđe, pa za prozore, vrata i tako. Svašta ste dobili, jel? Da. Jeste vi zadovoljni na poslu? Ja sam zadovoljna svemu. Da, korisnici su dobri. Eto, nadamo se da smo i mi njima dobri, to će oni sami reći. Eto tako. Žao nam je što to ide pri kraju, ali dobro. Ali nadate se da će biti nastavka nekog, jel? Tako je, da. Da.
Završila sam u tom programu Zaželi za gerontodomaćicu. Imam 8 korisnika koje redovno posjećujem, pomažem u svakodnevnim poslovima u kući i u dvorištu što im je potrebno preko zime, drva, da mjesečno dijelimo higijenske kompoštečima, čime čistimo kuću. Imamo i za dvorište grablje, za travu, za lišće, mete, sve to skupa, tako da nije problem za raditi. Roditelji neki se boje dati svoje djece kartice da njim dižu mirovine, a one nama i mirovinu, mi njima karticu damo i mirovinu dižu. Iz trgovine donesu. Ja jako volim cvijeće, zamolim je da i cvijeće mi malo srede. Unutra sve naprave, ja ne mogu ni ruku digniti prozora, drva u zimi donesu. Mi smo se tako zbližili, ja puno hodam oko doktorov i one znaju gdje je ključ, dođu i očiste sve što treba i ključ stave na mjesto. Znači do te mjere već povjerenje izgrađeno da ne morate brinuti uopće? Ne. One naprave, ja kažem, onda imamo mobitele, telefone, čujemo se. Ako ja moram ići u Osijek nešto obavljati, onda ja njih nazovem Milicu, reko ja moram ići, a vi znate šta je vaš posao, ono sve napravi. Prezadovoljne. Sve se dogovorite s njima? Sve. Prije epidemije ih je bilo 12, a sad onda sam imala 15 i jedan je se korisnik odselio, tako da sad imam 14. Da, to je zaista veliki broj korisnika za jednu osobu, ali je jednostavno potreba tako velika da... I mogu vam reći da bi još bilo. Bilo bi još koji bi se javili rado, ali vi to jednostavno ne možete. Ne stignemo više sa stvarno. Ja gledajući sebe, koji sam već u visokim godinama, to su bile uglavnom moje učenice, hvala im puno što su se tako približile meni nakon toliko godina, a ja sam bio presretan što s njima imam te kontakte. One su mi čak ne samo pospremale stan, nego su mi i kuhale ručkove, jer ja nažalost nemam supruge, sam sam, tako da ne znam kuhati. I kad su mi one došle, kad su mi one počele kuhati, ja sam bio presretan. Znao sam šta jedem i hvala tim curama, hvala udruzi koja je odlučila da pomogne ovakvim ljudima kao što sam ja. Ima i gorih sigurno, jel? Završila sam pomoćni kuhar i još za trimer. Za posilicu, da. A za Karolinu nemam riječi, zbilja. Vredna je ono što je, ona je invalid malo, znate da je. Ali radi svaka je čast. Vrijedna, uredna i od povjerenja. Da, to je najvažnije. Sve što treba osoba biti, to je ona. A mislim i Rajka, ona manje kod nas dolazi jer njezina je druga strana. Da. A Sneška, ona isto ima drugu stranu, njih 3 se mijenjaju uvijek tu. Ali nemam reći za nijednu. Eto, sretna sam što sam primljena na ovaj posao i vrlo sam zadovoljna s ovim poslom i nadam se da će se to produžiti, da ću sudjelovati opet u produženju ako se produži projekat. S obzirom da sam u godinama, pa malo teže naš posao, s ovim sam poslom vrlo zadovoljna jer ga mogu obavljati na zadovoljstvo korisnika i svoje. Pre početka razgovora zahvalio svima koji su osmislili to, koji su to uspjeli i provedu u život. To nije mala stvar, to je velika stvar, to je veliki napor, to je i za društveno-političku zajednicu, a za nas poluotpisane to je bogatstvo jedno.
Pa evo, danas smo na završetku ove završne konferencije jednog projekta koji je bio zaista hvale vrijedan, organiziran u suradnji sa Udruženjem Baranja i općinom Bilje te općinom Popovac. Naravno da bi se htio ovom prigodom svakako zahvaliti svim djelatnicima i svima onima koji su u Udruženju Baranja pomogli realizaciju ovog zaista prekrasnog projekta. Naravno da bi se zahvalio i svim ovim prekrasnim ženama koje su, iako neke od njih imali su možda neke druge obveze, ali su dali svoj doprinos zaista jednom prekrasnom dijelu, jednom prekrasnom projektu koji se odnosio na naše starije i nemoćne. Nažalost, svugdje ima, pa tako i kod nas, negdje 200-tinjak obitelji, oni su, čini mi se, 270 obitelji obilazile i puno više nego što su zaista po zakonu ako i mogle i trebale. Ali evo, ovom prigodom bi se zahvalio zaista svima njima na svemu onome što su dale općini Bilje. Iskreno se nadam da će ovaj hvale vrijedan projekt i biti nastavljen u dogledno vrijeme, ovo što je i predsjednik Udruženja Baranja sam i rekao. Tako da zasigurno ćemo biti partneri i u ovom, ali i svim ostalim budućim projektima koji se budu mogli realizirati kako bi pomogli ne samo ovim dragim ženama koje su bile nezaposlene pa su ovdje našli nekako zaposlenje, nego i svim onim ostalima kojima je to potrebno. A kao što sam rekao, 270 obitelji nije malo koje su ove žene obilazile i pružile im pomoć, ali ne samo, kažem, financijsku pomoć i pomoć što se tiče rada u kući ili poslova u kući, nego ono što je vrlo, vrlo bitno i nije manje vrijedno, a to je da su im pružili toplu riječ, da su sjeli s njima porazgovarati. To je ono što je zaista također prijeko potrebno svim tim našim starijim osobama.